Достижа повторно е во Келн после една година пауза. Може ли конечно да ја освои титулата? Pa mislim da se može. Svaki put kad si na Final Four, sve je moguće. To se vidjelo prethodne godine, svaki put svašta se dešava ovdje. Tako da, mi ne verujem da ove godine mi smo favoriti, ali Не сте ни аутсайдери. ja mislim više da smo outsideri. Prošle godine nismo uspjeli da se kvalifikujemo, ove godine ekipa se puno menjala, bitni igrači su otišli, znači trebali smo opet sve, ne od početka, ali trebali smo opet sve napraviti i na početak sezone ne vjerujem da su puno misli da možemo tako igrati i doći tako dalje, tako da dolazimo ovdje bez pritiska, znamo šta vredimo i verujemo u sebe i mislim da je to najbitnije jer kao što sam rekao ovdje u Köln može sve da se dešava. Ваш ривал е тимот на Келце. Доволно се познавате со сите играчи од таму и со тренерот Душеваев. Го имате ли рецептот подготвена за победа или тактика нека победничка? Ne verujem da ima recepta za pobjedu. Mora samo biti bolji od protivnika. Imali smo više dana da spremimo tu utakmicu, probamo što bolje to napraviti, ali opet to je na dan utakmice mora sve da ide na tvoju stranu da bi uspio da pobediš protiv takvu ekipu, ali kad imaš najbolje igrače protiv sebe, to se igra na detalje, na malo sreće, na malo ovaj koji ima najviše snage, koji je najbolji spreman, ali mislim da su obe ekipe spremne za to. Во второто полуфинале играат Магдебург и Барселона. Што мислиш тука кој ќе биде подобар? Pa, ovako bih rekao da je Barcelona favorit, oni su već 2 godine za redom usvojili Ligu prvaka, a Magdeburg je, ne znam, prvi put da dolaze ovdje na Final Four. Tako da mislim da je Barca favorit, ali opet kao što sam rekao, to je jedna utakmica 60 minuta i vidjeli smo prije neke ekipe favorite, izgubile su, možeš u 10-15 minuta sve da izgubiš i Magdeburg je zaslužio svoje mjesto ovdje, imaju sjajne igrače i 60 minuta može sve da se desi. ПСЖ е единствениот тим покрај Магдебург, Барселона и Келце кој што нема европска титула уште. Дали очекуваш дека онаа неутрална публика на трибините во Ланксет Арена ќе биде подршка за вас? To ne znam, nisam se pitao. Jedino znam da naši navijači dolaze i dosta njih. Ja mislim da i ove godine prvi put da neki ultra dolaze isto iz naše dvorane, tako da imat ćemo jaku podršku i za mene to najbitnije, ali ko zna, vidjet ćemo. Mislim, to je najlepše u Köln kad svaku ekipu ima svoje navijače i to je pravi stvarno jedan unik ambijent i jedva čekam da uživam u tome. Благодарам. Nema čemu.